Znate li odakle potiču ratovi? Antoni de Melo, Buđenje. Znate li odakle potiču ratovi? Potiču iz spoljne projekcije sukoba koji je u nama. Pokažite mi jednu osobu u kojoj nema unutrašnjeg sukoba i ja ću vama pokazati osobu u kome nema nasilja. Možda je to biće sposobno čak i za ekstremnu akciju, ali nikada iz mržnje. Kada ono dela, postupa kao hirurg. Kada dela, postupa kao učitelj pun ljubavi, koji radi sa mentalno zaostalom decom. On ih ne grdi, razume ih, ali dela. S druge strane, ako čovjek nešto čini polazeći od svoje mržnje i nasilja, ne znajući ni kuda da ih usmeri, upada u grešku, jer pokušava benzinom da ugasi vatru. Ako nema nasilja u nama, ne bojimo se ničega i obrnuto. Ljudi iznenada shvate ovu istinu. Koren zla je u nama, a kada se to shvati, prestaje se sa zahtevima i očekivanjima u odnosu na sebe i javlja se svesnost. Vama je zato potreban dobar i hranljiv obrok. Ne govorimo o stvarnoj hrani. Govorimo o zalascima sunca, o prirodi, o dobrom filmu, dobroj knjizi, o poslu kome uživate, o dobrom društvu. Tada ćete možda razbiti svoje navike, stupivši u dodir s nekim novim osjećanjima. Kakva se osjećanja dožive kada stupimo u dodir sa stvarnošću? Ili kada smo obuzeti poslom koji volimo? Ili kada punog srca razgovaramo s nekim čije nam društvo prija, u odnosu na koga osjećamo bliskost i otvorenost, ali bez vezivanja za njega, bez zavisnosti? Kakva su to osjećanja? Uporedite ih sa onima koje doživljavate kada se istaknete u nekom razgovoru, kada pobedite u nekom takmičenju, ili kada postanete popularni, ili kada vam svi tapšu. Ovakva osjećanja nazivam svetovnim, dok ona prva nazivam osjećanja duše. Mnogi ljudi osvojili su svet, ali su usput izgubili dušu. Mnogi ljudi žive praznim životom koji je lišen duševnosti zato što se hrane popularnošću, poštovanjem, onim ja sam okej, ti si okej, pogledaj me, ostani kraj mene, podržavaj me, pohvali me, ceni me. Njih hrane samo moć i pobjede. Da li se i vi hranite time? Ako je tako, mrtvi ste. Izgubili ste svoju dušu. Promenite ishranu. Potrebno vam je nešto zdravije, hranljivije. Tada ćete možda doživjeti promjenu. Dao sam vam program za ceo život. Zar ne? Rekao je Antoni de Melo.